Jademene segunung Semeru kula bisa yen arep diwayu bagian mundur gagal kawine daripada lara yen demen kula pegatan rabine yen demen rapine ya wayuan bae. Yang ini majikannya, majikan ini. Yang ini siapa namanya Mas? Mas Kopra, Mas Kopra, Mas Kopra, Mas Kopra terus, Mas Kopra. Yang ini Mas Sepot ya. Ayahnya Pak Uji, ayahnya Pak Uji, ayahnya Pak Uji, asik. Majikan ini majikan, 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 majikan. Aoji, senajan disandang emas kebek sepada wong diwayu. Lara pikiran. Yang ini siapa namanya? Bagian uri pas-pasan duru ening kontrakan asal seneng ajar putan lanang sayange emane tulani dewek bae Najak demene segunung Semeru kula bisa yen arep diwayu bagian mundur gagal kawine daripada lara yen demen kula Mas Kopra pegatan rabine Mas Kopra yen demen rabine ya wayuan bae majikan 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 Teteh namanya siapa Teh? Teh Nani. Yang ini siapa namanya Mas? Yang punya lagu aja ya. Yang punya lagu terus. Asik. Senajan disandang emas kebek sepada wong diwayu. Lara pikiran disambung lagi. Asik. Mas Dahlan, Adahlan bagian uri pas-pasan guru ening kontrakan asal seneng ajar putan lanang sayange emane ulani dewek bae najan demene segunung Semeru kula beli sanggup yen arep diwayu bagian mundur gagal kawine daripada lara yen demen kula pegatan rabine yen demen rabine ya wayuan bae mong Adahlan
Disambung lagi. Terus. Bagian urip pas-pasan turu ening kontrakan asal seneng. Oh, ajar rebutan lanang sayange emane cuma dewe najan demene segunung Semeru kula disenggu yen arep diwayu bagian mundur gagal kaline akopra daripada lara yen demen kula pegang terlabine yen demen rabine wayuan kulane. Spesial masih majikan